سلام تخطاتلتنا الشانل كما كنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيوم امبار لومي حدا كابتي بلو زخونه جيوبوليتيكا ناي عالمنا حدش قرصن حدش معزنن حدش اسلالفان نملو قلحتا ناي بوليتيكا ناي جيوبوليتيكا نزكاتاتلو دما ازي زغرم كستات كنرينا ذا فيديو زيا بزح مهارن بزح حقداسن حبريتان فلطتني زلوا كساب موداتا تصميمكم كتريوا دما بتحتنا حتىكم مخنياتو ازي بقدت هانت زوبانات رايتو كورس نيرترا نقول التأسلالفا ويد ما نتي جلوبال وورلد اوردر زبلوتنا علم حيلي اسلالفاون سربة تخاوي ويكا مسرت هولو تخقبرو لزغل ويكا حدش كرت كم زحسك قبر زغلي ستري وزلهم اتي بريزنت ناي روسيا فلاديمير بوتين ناب ميدل ايست ويكا معكلاي مبرا قداماي مغشو دحرنا ويحوان ناب امارات زبص حلو ناي نجاوس عينة كبابلا نزخون يكون بريزنت ناي أمريكا ونجيرو موزي فلت أبنوي حوان فلو يا كبابلا جيرو موزدما بعالم درجة كنسأل زحسبوه بريزنت ناي راش ناي عالم نايوس لازم بوتين أبكال عالم تنصلو خجات ما قطع بوخ لمس حجرو بقطع باخت لمس تحاسبه بنصارو رويال acceptance ويك كبابلا كم استجبرلو أبي إمارات نريلنا so it was بتعمي زجرمن ني معرباو عالمنا أمريكا ما كسب كندي شوك فتر لهم كم زلوا سنهين لكن رينا أبي إمارات رايقنا يكونن كم ز عينة رويال كبابلا تغيرلو كابو بزيف اللي عب سعودية عب زخدلون فلو يا كبابلا فلو يكبر توهيبو مالتيو سلازي أبو جناي وديني زلت جيوبوليتيكا أوفنسيف بلوي متكعتنا جيوبوليتيكا وين دبلوماسي بوتين أو جوزولو ناي وتحضروا ديكونس ناي دبلوماسي أزيو أجرامن مع زناتو دما إنها تغير زمت زلو أزقنا بوتين ترى يكونن بتحريت من تسلفهم كم زلو أبزكن رينا بتعم زجرم عينة أصل على الفاينان رزلنا تزلو كنا تدما نعلم نمر عايش لزدليو زلو أبتاخي بطاطاتهم. Спасибо, Ваше Высочество. Прежде всего хочу вас поблагодарить за приглашение. يا صاحب بقلتي بعرب نتي بعرب بقام قومن نملو عالم كم زجبرت دنزناتاتهم تزراربو زلو نعلم كم زسمع يوم زجبرو زلو زخاو رايلكا نتي دبلوماسينا عالم أبزل على تربية В эти планы طبعا طرأت هناك بعض تغيرات بخصوص جدول الأعمال نحن نعرف ذلك. Но, как я уже сказал, ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений. ولكن في المملكة العربية السعودية كي أرحب بكم. Договорились. На протяжении отношения приобрели, Саудовская Аравия здесь. التنسيق المستقبلي في الجانب السياسي والأمني أيضا سوف يعزز أمن الشرق الأوسط وأمن العالم. المهم كم تريوز لهم very very interesting كنتاتي نازلنا قد من أبتي عند أناليسيس متاونا أب سوشيال ميديا على ملو شيرت قبر زلا بفلاي زيا فيديو زيا نبزو حسب هذا جرمتها 4,000 كيلومتر زخون قعزو كاب موسكو ني إمارات كما تسخلو بوتين نفرتو كينات ناتو سبيشال ليفل F-16 ولا F-35 بحالا نفرتو كينات عجيبنو متين ن4,000 كيلومتر نداد خيملا كما يجرن كيدن انت عينت بقعت يزلون زن نفرتي بزبلك دما بزح عزارة بكوينلو بزح تنتنا وتهدراو بقعت دما تغيرلو سلازا منقدك چوا سلازغل ويقله نعون مكلخال فول وتهدراو عقم زحازا 4 نفرتي ن4,000 كيلومتر زخون قعزو أسنينو متين إيزو بحال زلو زون حدا كابتي أزارة بار استقوين زلو ناو أبتك عندي جيوبوليتيكاوي أناليسيس نغناتينا نا أمريكا قبر ملس خانتاي مسل كنرينا let's listen please like قبرو support قبرو زي channel ناتكم دقف أمنا قدا سنة تعلو نابلكم مجمريا بزي كنجمرينا let's start with this one. 6 months ago, we told you about an alliance that's taking shape. CHIMS, China, Iran, Moscow, Saudi Arabia. And over the last 48 hours, we've seen developments. قد مشدش تورحي بزحات ناي جيوبوليتيكا ناي ماكلاي مبراقوي ناي عالم ون زتنبيو ويستزاربو حبريتان تاينيرو حدش برت عزخوني جيوبوليتيكا وكيدان ويكا السلالفا ناي زربا يكون ناي تكبر السلالفا يقوم مالو نسد ما انتاي زبل the great China عباي China مالتي زي هنداسيت ناي زخلو ولا بزح حجي زلو سيلي China تزيلت هنداسيت ناي زخلو جن China مخاناي زنقرلا the great China إيران موسكو سعودي أرابيا بلاس حجي كون من كوين الله UAE سلازي إذا كده أنا زي شيء مثل لهم منيرة مجيء extended كوين لهم من البعض عندكوا سغول لهم إذا أصل على فازي كسب كندي حدا أقدر سنة كل وكم زغل نا أمريكا ما كسب كندي أنا أمريكا أوروبا كسب كندي
ናይ ሞራል ውድቀት ከም ዝኾነ ወይ ናይ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ከምኡ ናይ ጽልዋ ውድቀት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር listen now carefully what's happening here ብናይ ብዝተፈላለየ ዳይሬክሽንስ ብናይ ኤውሮጳት እንተና ብናይ ኣሜሪካ ብኩሉ ክንሪኦ ኢና ከመይ ይርኢዎ ኣለዉ እዚ ኩነታት which confirm that new equations have been established with long-term strategic consequences. Chimps, China, Iran, Moscow, Saudi Arabia with the UAE in close strategic formation. The allies also now form a ring around the oil-rich Caspian. Azerbaijan on the western coast of the Caspian could become the next partner, securing Russia's southern frontiers. The beginning may have been on some ambitious planning board for a while, but the world was witness to a dramatic beginning when Beijing early this year brokered Saudi Arabia and Iran's diplomatic relations. American policy, which since the Iran Revolution in 1979 has centered around a confrontation between Saudi Arabia and Iran, was left in scattered pieces, to say the least. So this is ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዕባለ ኣብ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለም ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ በይናይ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ሓደ እዚአን ሃገራት እንጠቕሰን ዘለና ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ማለት እዩ ኢራን ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ስዑድያ ብፍላይ ስዑድያ ማለት እዩ እዚአን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ልዕሊአን መን ወስኸለን ሩስያ ወስኸለን ኣርባዕተ ተንዛዓበያ ነዳዲ ዝቕርባ ንቁጠባ ናይ ነዳዲ ዓብ ፅልዋ ዘለወን ኣብ ውሽጠን እውን ዓብ ሪዘርቭ ዘለወን እየን ከምኡውን ናይ ቃዝ ናይ ካልኦት ዘለወን ካልኦት በዓል ቀጠር እውን ተሪኻ ምስዚአን ክልቲአን ሃገራት ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ብዙሕ ዝምድና እዩ ዘለወን ብንየ እውን ኣዘርባይጃን ትበሃል ሃገር ኣላ ትርኪ እውን ናቦም ዝቐረበት እያ ተርጂምሎም ብዲፕሎማሲ ይኹን ብፖሊሲ ብተሓሳስባ ናብዚኣቶም እያ ተቐርብ ኦኬ ሶ ነዚ ኩሉ ዝሃንደሰት መን እያ ቻይና እታ መፍትሕ ድማ በያ ነይራ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ወይ ከዓ ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ከምዚ ኣፍ ደገ ገዛ እያ ትብሎ ኣሜሪካ ናታ ሓዛእቲ እዩ ነይሩ ብዓይኒ ፖለቲካ ብዓይኒ ዲፕሎማሲ ጽልዋ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ብመንኮርኮር ናታ ወይ ከዓ ብናታ ስለያዊ ሓበሬታ ናይ እስራኤል ተጠቂምካ ማለት እዩ እቲ ቦታቲ ናቶም ሕዛእቲ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕዛእቲ እዚ ቻይና ስትራቴጂክ ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ስጉምቲ ወሲዳ እቲ ስጉምቲ ድማ መን እዩ እቲ መፍትሕ ናይ እዚ ኩሉ ዞባ እንድሕሪ ኢልና ኩለንተን ሃገራት ኢራን እያ ስግኣት ናትና ስለ ዝብሉ ኣንጻር ኢራን ድማ ውሕስነት ኣሜሪካ ክበኩም ኢላ ነዚ ፅልኢ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድያን ዘሎ እናፈብረኸትን እናራሰነትን ነቲ ናታ ቁፅፅር ኣብቲ ዞባ ናይ ሴኪሪቲ ቁፅፅር እዩ ዘለዋ ናይ ነዳዲ እዩ ዘለዋ ንዕኡ ትጥቀመሉ ነይራ ቻይና ድማ ፅቡቅ ገይሮም ካልኩሌት ገይሮሞም እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ ኢማራት ከምኡውን ስዑድያ ብቁጠባ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸዳ ይደልያ ከም ዘለዋ ርያ ኣላ ስለዚ ናብ ቁጠባ ትራንስፎርሜሽን ክገብራ እንተኮይነን ናይ ወታደራውን ዝኾነ ይኹን ስግኣት ናተን ክእለ ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ዙርየን እቲ ስግኣት ድማ ናይ ስዑድ ዓረብ ይኹን ናይ ኢማራት ክልቲአን ካብ ኢራን ክመፅእ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ነዚ ናይ ሓሳብ ወይ ከዓ ናይ ተግባር እውን ክኸውን ዝኽእል ኢራን ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዋ እያ ብስነ ሓሳብ ከምኡውን ብሃይማኖት እውን ሽዓ ስለ ዝኾኑ ፍልልይ ኣለዎም እዩ ስለዚ እንታይ ገይሮም ኢሚድየትሊ ነዚኣ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ዩክሬን ተኣሊኻ ከላ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ምስ ኤውሮጳን ገለመለ ናብኡ ክጨፋጨፉ ከለዉ ሰተት ኢላ ኣትያ ብሕቡእ ብምስጢር ማለት እዩ ንኢራንን ንስዑድያን ኣብ ጣውላ ናይ ስምምዕ ኣምፂኦም ስምምዕ ሰላም ከም ዝፍርሙ ገይሮሞም ብቁልጡፍ ድማ ኣሜሪካ ኢዳ ከይትእትወሉ እዚአን ሃገራት ድማ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዘመንዎም ቀልጢፎም ኤምባሲታቶም ተቀያይሮም ንግዲ ክጅምሩ ናይ ሰላም ዘተ ከምኡውን ናይ ኩዕሶ እግሪ ስምምዓት ክገብሩ ገይሮሞም እዚኣ ሙቭ እዚኣ ንኣሜሪካ ቶታሊ ሾክ እዮም ገይሮምሎም ምክንያቱ ካብቲ ትፅቢት ናቶም ወፃኢ ነይሩ ብተመሳሳሊ ድማ ጆ ባይደን ኣብቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ምስ ጀመረ ናይ ነዳዲ ፀገም ስለ ዘጋጠመ ንስዑድ ዓረብ ከለሳልስ ገለመለ ኢሉ ምስ ከደ ኣይኮነን ክቕበልዎ ሕማቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዝኾነ ኬስ ስለ ጠክምለስ ተገዲዱ ማለት እዩ ስለዚ ሓርፋፍ ዲፕሎማሲ ናይ ስዑድ ዓረብ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኢማራት እውን ተመሳሳሊ ከሎ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ነቲ ዕዳጋ ክረጋጋእ ኣብ ዝፍትነሉ ዝነበረ ብተደጋጋሚ ክሰምዕዎ ከም ዘይደልዩ ምክንያቱ ድሌታትና ተማልኡልና የለኹም ንኣሜሪካ ብምባል እዚ ኩሉ ድማ ካበይ መፅኡ ኣሜሪካ ናይ ሴኪሪቲ ውሕስነት ክትህብ ከም ዘይትኽእል ርዮም ኣበይ ርዮሞ ኣብ ኢራቅ ርዮሞ ኢራቅ ኣትዮም ንኢራቅ ገዲፎማ ወፅዮም ሕንፍሽፍሽ ኣትያ ኣላ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሃገር ክንቀይርና ንጣሊባን ከነጥፎ ኢና ኢሎም ናብ ጣሊባን ገዲፎማ ወፅዮም ኣብ ሱርያ ከምኡ ኣብ ሊብያ ከምኡ ስለዚ እዞም ሃገራት ዓረብ እንታይ ኢሎም እዞም ኣሜሪካ ብኣፎም እዮም ዝብሉ እምበር ብተግባር ሴኪሪቲ ናትና ከውሕሱልና ኣይክእሉን እዮም ስለዚ በዓልና ብዲፕሎማሲ ጌርና ሽግርና ክንፈትሕ ኣለና ቁጠባና ክንዕቢ ክንክል ኣለና እቲ ነዳዲ ናትና ከዓ እዚኣ ድማ ተኣገዳሲ ነጥብያ ነዳዲ ናትና መን ይቀንዲ ዝገዛልና ዘሎ ኢሎም ኣሜሪካ ነዳዲ ትገዝእን እያ ምክንያቱ ነዳዲ እያ ትሸይጥ ዘላ ነዳዲ ስለ ዘለዋ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ምጉሩባት ብዙሕ ኣይዋፅኦም ኒናኦም ቀዳመይቲ ነዳዲ ኣብ ዓለም ትገዝእ ኣብዚ እዋን እዚ መን እያ ቻይና እያ ምስ ቻይና እዩ ዲፕሎማሲ ዘድልዮም ቻይና ግን ነዳዲ ጥራይ ኮነትን ትገዝእ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ሃገር ኣብ ምቕያር ድማ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዋ ኣብ ዓለም ቻይና እያ ስለዚ ነዳዲ ሂብካ ኢንቨስትመንት ቻይና ድማ ብትሕቲ ቅርፂ ኣብ ቴክኖሎጂ ክገብሩልካ ትዕድሞም
ቻይና ድማ ከምኡ ንክትገብር ድልውነት ኣለዋ ንግድን ቢዝነስን ቀዳማይ ናይ ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ ናይ ቀንዲ ዓለም ለኻዊ ፅልዋ ንሶም ክገብርሉ ዝኽእሉ እዮም ብሓይሊ ብወታደራዊ ብውግእ ኣይኮነን ቻይና ወሪራ ዝሓዘታ ሃገር የላን ክሳብ ሕጂ ኢንፋክት እታ ታይዋን ትበሃል ኣብ ድርቂ ኮይታ ዘላ እውን ንዓውን ክትቆፃፀር ወታደራዊ ስጉምታ ይወስደን ስለዚ ሃገራት ምስ ቻይና ንክሰርሓ ብዙሕ ድፊት ኣለዎን ኣሜሪካ ኸ ዝኾነ ክትቅርበ የብላ ብጀካ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ብውግእ ሃገርካ ዳይዝዓኒ እምበር ፀጥታ ክመፅእ ኣይክእልኒ ኣብ ኢራቅ ሪኦሞ ኣብ ሊብያ ሪኦሞ ኣብ ሱርያ ሪኦሞ ከመይ ዝበለ ሃገራት ስለዝዓነዋ ስለዚ ካብኡ ተማሂሮም እዚ ሓድሽ ክዳን ይቆም ኣሎ ነዊሕ ትንተና ይበኩም ኣሎ ቢካዝ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት እቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ኣብ ናይ ኤርትራ ስጉምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝወስዶ ስጉምቲ ቨሪ ስማርት ሙቭ ምዃኑ ብመንፅር እዚ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ርኢና ኣብ መወዳእታ ክዛረብ እየ ብዛዕባ Washington could not hide its shock and since then has been trying to patch together these pieces. Now, you see, Moscow has stepped forward to seal its part of the deal. The Russian President Vladimir Putin, who has preferred to stay in his own country ever since the International Criminal Court, remember, issued orders for his arrest on the charge of kidnapping Ukrainian children to Russia during the war, has stepped out of Russia to visit the UAE and Saudi Arabia. Remember, neither Putin nor Xi came to Delhi for the G20. It was the second time, in fact, that Putin had cancelled a visit to India. Putin has left Russia only twice. So, أبدي كتسألوا لك تقولوا لكم أتينا جيوبوليتيكا من قصقاس even كليتيوم بوتينين جي جيبينغ تايم زقبرزلو استراتيجيكلي أبتا عبي وعلى زبهالنا G20 زبهال ونكساتو في دليون كليتيوم هيمتون ناب هندو خلو هندو أكالنا بريكس كلا سلامتا يناو زي متو هندي مس أمريكا شركتنا عبي سلزو خيزلو I think eventually كبريكس ونكوتسوا خونو قوليهم زبل جمجام على لناني مغنياتو مور تحبريتها مسيرناتهم نامريكا خطب صحلهم تخيل حجر كوينا خصم معهم سلا تخيل عبت من قدناتهم دما 100 مساتهم أتيا سلا زي لا بفرلاي أبز حجي توزو زلا سقوم تتات سلازم تاجرو كليتيوم أب هندي أبز جبروا لزنا برنا G20 أبو عليهم كليتيوم هاي تساتفون بنتعرض نبي متلو زي بريزنت ناي راشا فلاديمير بوتين نتشاينا أبتناي BRI زبهال زنبر وعلى أبز جبروا لزنا بري guest of honor تزعبي قاشاينيرو كاب هجرو سحت زوج نابو كلتا معلت دي جلجيرو ناي 100 بليون سمع ناي نقدن ناي وتهدروا ناي كل عندما جيرهم زيو كلتيوم أب حدا أجيت بغز زمدنا كمون تايم زبلو دوب زي بلو زمدنا يبلهم زلو وخنياتو كلتيوم بالجيوبوليتيك أزيوم يوم تحلاليهم زلو بسنكة أمريكا هجمني نكتو قاصرهم نخطوتكم تفتنوا زلا مالتي تاع براشا تاع وجو زلو بنيتو تشاينا تبو جريان بيباتو زلا نراشا كيم كاد حريو نابي كوم خانتو عزو تبو جري مالو سلازي انتايم كوغبر زلو كابز كبان كابزي عصوان كابزي جران قطباوي محسيتن نخوصو نساتهم دماناتهم منقدي كاونتر ويكا مدقعت مدقعت تخغبر لهم تسرى مدقعت تخغبر زلو دما very strategic اب كلن كما امريكا وكل حيل خاف كل هاجرا زي كوني ابي كنا دمع نخل ናይ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ኣገዳሲ ናይ ነዳዲ መበገሲ ቦታ ስለ ዝኾነ ብነዳዲ ገይሮም ንቻይና ክሕዝዋ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ንኣሜሪካ ዓብ ሾክ ዌይቭስ ወይ ከዓ ብርቱዕ ራዕዲ ዝፈጠረ እዩ ምክንያቱ ወላ ንኤውሮጳውያን ክትሰምዑ እዮም ፅነ ኢልኩም ሾክ እዮም ኮይኖም ዘሎ ቢካዝ እዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ክመፅእ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ራሻ ብእገዳ ተኣጊዳ ካብ ዓለም ተነፂላ ብቁጠባ ለሚሳ ወታደራዊ ለሚሳ ኢቨን ፑቲን ካብ ስልጣን ክእለ እዮም ዘልዩ ነይሮም እዚ ነገር እዚ ክኸውን ዘይከኣለ ግን እቲ ዓለም ከም ቀደም ከም ዘይኮነት ቁጠባ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ንዓለም ዝእዝዝ ከም ዘይኮነ ፖለቲካዊ ፅልዋናቶም ድማ ደረት ከም ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ከምቲ ቀደም ዝኣምንሉ ዝነበሩ ከም ዘይኮነን በንፃሩ እቲ ዝገበርዎ እገዳ ንዓታቶም ዝያደ ንቁጠባኦምን ንፅልዎኦምን ንታሕቲ ከም ዘውርዶም ተራይዎም ኣሎ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ይኹን ብፍላይ ድማ ንሃገራት ኤውሮጳ እቲ ዝዓበየ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ክሳራ ዘሰዓበየ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ካብዚ ከመይ ገይሮም ክወፅኡ ኩሉ ሕጂ ዝወስድዎ ዘለዎ ስጉምቲ ከመይ ክኸውን ይኽእል መሊሱ ካብዚ ንኽወፁ ደይኮነስ መሊሶም ጉድጓድ ኣብ ዝፈሓርዎ ይኣትውለው ፅንዒልና ክንሪኦ ኢና እዚ ለስና since the Ukraine war started. And yesterday, he received a royal welcome. The first country on his roster, the UAE, Abu Dhabi, rolled out the carpet for him. And how? Putin was greeted with jets, horses, camels, and flags. His plane was flanked by by 4 Sukhoi 35 fighter jets as he arrived there for the COP28 climate talks. Crazy. Wow. ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት
ብጣዕሚ ብወታደራዊ ብዲፕሎማስያዊ ብፖለቲካዊ ብኩሉ ዓይኒ ሓድሽ ቅርፂ ዝሕዝ ዘሎ ሓድሽ ኒው ወርልድ ኦርደር ዝብሉ ሓድሽ ሓይሊ ሓድሽ ኣሰላልፋ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሓይሊ ብርግፅ ዘዳኽሞ ጥራይ ዘይኮነሲ ማዕርዩ ተወዳዲሩ ከቐድሞ ዝኽእል ምዃኑ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኪዳን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ የውሮጳ ፀጋ ዝበሃል የብሎም ጀካሳ እቲ እንኮ ፀጋናቶም ዓቕሚ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ከርሶም ዘለዎም ፀጋታት የብሎም ካሊእ የብሎም ኣሜሪካ ኦፍ ኮርስ ፀጋታት ኣለዋ ኣሜሪካ ፀጋታት ኣለዋ እዩ ከም ኤውሮጳ ኣይኮነት ኤውሮጳ ሓንቲ የብሎም እዚኣቶም ግን ህዝቢ ኣለዎም ተርዲኹም ኣለኹም ፀጋታት ኣለዎም ከምኡ ድማ ከም ኣቶም ብናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዕብለላ ዝተበደሉ ሃገራት መብዛሕትኦም እዚአን ሃገራት እዚኣቶም እዮም ዝቐርቡ ብኣይዲዮሎጂካል ማለት እዩ His limousine drone through the grounds of the sprawling palace, flanked by camels and horses with soldiers holding the Russian flag. Emirati military jets trailed, drew the Russian tricolor in the skies. He received a 21-gun salute. ስለዚ እቲ ዝለዓለ ክብሪ ናይ ፕሬዚደንት ንመራሒ ናይ ሃገር ዝወሃብ ክብሪ እዮም ሂቦሞ እዚኦም ከም ሕጂ ኣብ ካልእ ሃገር ከምዚ መሻርክቱ ዓይነት ካብ ቤላሩስ ድዩ ኢቭን ካብ ኤርትራ ድዩ ፍሉይ ዓይነት ኣቀባብላ እንተተገይሩሉ ፑቲን ያ ደቂ ሓዊዮም እዚኦም መሻርክቱ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢማራት ስትራቴጂክሊ ንኣሜሪካ ዝቐረበት ሃገር እያ ነይራ ክሳብ ዝቐረባ እዋን ስዑዲ ዓረብ እታ ቀዳመይቲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ እታ ዝዓብየት ወታደራዊ ኣፅዋር ትገዝእ ካብ ኣሜሪካ እያ እዚኣቶም ምስ ራሻ ከምዚ ኣሰላልፋ ንኣሜሪካ ብዲፕሎማሲ ብፖለቲካ ብፅልዋ ድቃስ ለይቲ ዝኸልእ ምዕባለ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ግን ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ኣሰላልፋ ናይ ኣሜሪካ ማእከላዊ ምብራቅ ብፍላይ ድማ ኣብ ጋዛ ዝተረኣየ ኩነታት ብሩይ ነቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ጠለብን ተገዳስነትን ከምዘይብላ ንእስራኤል ክትብል ኩሎም ኣብ እንዳጓሓፍ ክድርብዮም ከም ትኽእል ስለዝበርሃሎም ነዚኣ ብኮ እዚኣ ድማ ቻይናን ራሻን ፅቡቅ ገይሮም እዮም መዝሚዞማ ቅድም ኣብ ዩክሬን ሪኦማ ነይሮም እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣብ ራሻ ኣብ እስራኤል ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ዝበርሃሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ንቐፅል ሕጂ It's ብጣዕሚ amazing ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ንዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ዋው This unusual trip abroad for the Russian president was supposed to be a great show of support between the two countries at a time when the Ukraine war has forced the world to pick sides. ኣብዚ ሓንቲ ክንክትበርሃልና ዘለዋ ኢማራቲ ንኣሜሪካ ቅጭ ከምፁ ኢሎም ወይ ክሕርቁ ኢሎም እዮም ከም ዝገብሩ ዘሎ ወይ ንምዕራባውያን ሃገራት ባዕልኩም ትፈልጡ ንኽብሉ ኢሎም ኖ ናይ ራሻ ዘይተዓደነ ገንዘብ ኢንቨስትድ ኮይኑሎም ኣሎ ኣብኡ እዚኣ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ገሊፀልኩም ነይረ እዚ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ናይ ራሻውያን ቢልዮነራትን ኦሊጋርክን ዝበሃሉ ናይ ኩሎም ቢዝነሳትን ገንዘቦም ኩሎም በዓል ስዊስ ኣብ ዘይደልይዎ ሕንፍሽፍሽ ኣትዮም እገዳ ናይ ኤውሮጳ ስለ ዝገበሩ ቢልዮንስ ካብ ስዊስ ወፅዩ ናብ ዩኤኢ ከይዱ ትካላት ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ሄድ ኦፊስ ናተን ወሲደን ናብ ዩኤኢ ናብ ዱባይ ናብ ኢማራት ገይረንኦ ኣለዋ ስለዚ እዚ ክገብሩ ከለዉ ዩኤኢ ብዙሕ ረብሓ ይረኽቡ ስለ ዘለው እቲ ኩሉ ነዳዲ እውን ብመንገዲ ዩኤኢን ስዑድያ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናቶም ነዳዲ ዘይኮኑ ዝሸጡ ዘለው ካብ ስዑድያ ገዚኦም ካብ ራሻ ብሕሱር ዋጋ ገዚኦም ናብ ኤውሮጳን ናብ ካልኦት ሃገራትን ይሸጥዎ ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዓብይ ሃብቲ ዝፈጠረሎም ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ነታ ብኮ እገዳ ኣካል ናይቲ እገዳ ክኾኑ ስለ ዘይደልዩ ካብ ራሻ ብሕስር ዝበለ ወሲዶም ብሕስር ዝበለ ኸ ኣይኮነን ሕሱር ጥራይ ዘይኮነስ ብባጤራ ናቶም ብዲርሃም እዮም ዝገዝዎ ዘለዉ ነተዳዳሪ ስለዚ ናይ ዶላር ፅልዋ ኣብዚ ዞባ እዚ ካብ መዓልትና መዓልትና ጎደለ ይኸይድ ኣሎ ስዑድያን ኢማራትን ከምኡውን ቀጠርን ሰለስቲኦም ካብ ራሻ ብናቶም ባጤራ ይገዝኡ እሞ ነቲ ነዳዲ ድማ ናብ ኣፍሪቃ ድዩ ንደቡብ ኣሜሪካ ድዩ ንኤውሮጳ ድዩ ይሸጥዎ ኣለዉ ብዙሕ ቢልዮንስ ድማ መክሰብ ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ብኩሉ ይኸስቡ ስለ ዘለዉ ሕጉሳት ስለ ዘለዉ ከም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ከምኡ ረብሓ ክትፈጥረሎም ስለ ዘይትኽእል ኤውሮጳ እውን ከምኡ ክፈጥሩሎም ስለ ዘይክእሉ ምስ ራሻ ክፅግዑ ከምዚ ናይ ኣይዲዮሎጂ ስለተሰማምዑ ዘይኮነስ ረብሓ ኣለዎ መዓት ገንዘብ ይእትውሉ ስለ ዘለዉ እቲ ኩነታት ነቲ ብኮ ፅቡቅ ገይሮም ዝመዝመዝዎ ዩኤኢ እዮም ቁጥሪ ሓደ The UAE president, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, welcomed his quote-unquote dear friend to Abu Dhabi. The two leaders last met in June at the St. Petersburg International Economic Forum, where the UAE head of state was the guest of honor. And during their talks, the two leaders discussed a mutually beneficial bilateral future and a strategic partnership. Putin pointed out that relations between Moscow and Abu Dhabi had reached an unprecedentedly high level. He described the UAE, in fact, as Russia's largest trading partner in the Arab world. Putin said,
So نايزن كلتا ناي UAE مس سعود عرب أبتزل على درجة بتحكم زلون unprecedented يلو رقعي هو إذا زرباونا زرابيت كوينا لا تزل على درجة أما كلاي مبرع زمدنا بخطبة نمس UAE بتحكم زلو سعود عرب دما نعون خرخا خبو يكويهم زلو. That the two countries are actively expanding industrial cooperation while being involved in several major joint oil and gas ventures. The leader of Russia and the UAE, they also talked about the war in Gaza. They talked about the need to work towards permanent peace in the Israel-Palestine conflict. And yes, the other war, of course, the one in Ukraine, also featured in their talks. And after the UAE, Putin went to Saudi Arabia. He met with the Saudi Crown Prince, Mohammed bin Salman. Discussions in Riyadh also touched on the topic of oil, the war in Ukraine, and the war in Gaza. Putin told the Saudi Crown Prince that he expects to see him in Moscow soon. Quote unquote, nothing can hinder the development of our friendly ties. That's what he told him. So again, ኣብ سعود عرب ونتخونه أزيد صبغ تخونه دبلوماسي ترى كونه ناي سعود عرب نجوس نموسكو كما تسمخانو عندما تغيروا له بتملا دحان قصلي لنا رينا قلتفنا بكالك سجر سلسلهم. Remember, they are all part of the oil cartel consisting of 13 of the world's major oil exporting countries known as OPEC+. We can be absolutely certain that President Xi in Beijing, the closest contemporary ally of Putin, was watching this show with a quiet smile of great satisfaction. And since the war in Ukraine started, leading the West to impose harsh economic sanctions on Moscow, the UAE emerged as Russia's key trade partner. And earlier this year, OPEC Plus decided to cut oil output, which had far-reaching consequences, by the way, for US gas prices. And when they met on Thursday, Putin and MBS called on all OPEC Plus members to join an agreement on oil output cuts. In October, Putin was invited by dear friend. كم تري والله حجون سعود عربن راشان بوتين مستراخبو قدام يتسقم تناتهم كم زي ناي دبلوماسي ناي بوليتيكات رادي كونه ناي كتبا ونيو ناي ندادي قرب كغدل تقرب تقوديلو واغا سلازوسخ كلتيوم نتون كالوت هاغرات دما عبص الواس لزلوم ساتهم ادما قريبهم لهم علو مخن كلنا هاغرات دما ربحلون تقرب ناتن تي بزحنا يندادي زغربو زنبرا يوحدوت براميلمو تواغا كم زوسخ سلازي بوحد قرب عب ገንዘብ ከም ዝረኽቡ ይገብሩ ካብቲ ብዙሕ ዝሸጥዎ ዝነበሩ እዚ ድማ ነቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ብኸምኡ እዮም እናተቆፃፀርዎ ዝኸዱ መብዛሕትኡ ግዜ Xi Jinping for China's third BRI forum. Their ties, you see, are thriving despite Western criticism or the ICC arrest warrant. In fact, China says it has the right to collaborate with whichever country it chooses, and trade between the two countries soared since the war. Nothing can sever this bond, much to the dismay of the US, of course. But this is not the conclusion. Another nation enters the fray, further cementing this alliance while America and its allies watch helplessly. Iran. That's right. Today, the Iranian president, Ibrahim Raisi, visits Russia, officially invited by Putin. The focus... أزيادة ما يتشوك ويفز تسدزلا ني إيران ايزوليت جيروم كمتنا يراشا جيروم كتقعواز حسب زنبرو إيران دما كافتي عصواناتهم كعب مليو قاوتيا بوتين نزن كلت هاجرات بفلوي كبري تقبلهم انجيدو متى سمامي مستملسه لك على موسكو اب نيكست داي دما بريزيدنت ناي ايران نابتي نا موسكو متي ومالتي حنت معرف دحيرو دما ناي عمان وراس عرات ناي نكسنت ناب موسكو خيدلو سلازي ات دبلوماسياوي اوفنسيف ناي بوتين اتس ريلي وركينج እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ድማ ቻይና ብድሕሪት የጣቁዑን ብሓጎስ ይፍንጭሑ ከም ዘለውን ምክንያቱ ኤቭሪቲንግ ራሽያ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ዲፕሎማሲ ቻይና ዝሃንደሰቶን ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሓቶም ምዃኑ እዚ ድማ ኣብ ምስ ራሽያ ክግበር ከሎ ድማ ንኣሜሪካ እቲ ሩኡይ ፅፍዒት ንገፅ ስለ ዝኾነ ንቻይና ዝያዳ ይሕጉሶም ምስ ቻይና እንተገይሮም ዝግበር ነይሩ እዚ ኖርማል ምስተሓሰበ ምስ ራሽያ ነታ ክንፅልዋ ዝሓሰቡ ንፑቲን እቲ ከጥፍዎ ዝሓሰቡ ከምዚ ኢሉ ኣብ ስቴጅ ናይ ዓለም ክረአ ከሎ ንኣሜሪካ ነቲ ምዕራባዊ ዓለምን as you برتع صفعيت أبغى يزبها لزاب دبلوماسي. Points of discussion during Raisi's single-day visit will include the expansion of economic ties between Iran and Russia. Now, beyond economics, regional concerns such as the Gaza conflict will undoubtedly be high on their agenda. The meeting with the Iranian leader follows a day after Putin's visit to West Asia. Since the invasion of Ukraine, Russia has turned to Iran for weapons, with Iranian drones on top of that shopping list. They have. So, abzikr dana khlalo. It's a very, very important, delicate situation. إيران ني راشيا بمسرته أبز كناتنا يوكرين لعل تشاينا ونتخونه بوتها تراو حيلي زحجزت هاجرين عن زارب زلنا. سلزي إيران درونسنا إيران كمون عبي وتهدراوي مدافع ديو كالي شيلسنا إيران نتوجه بفلاي راشيا أبت مجمريا قدامه جزاتنا يتوجه تزنبرا ريزيرفنا يتوار مستكمت أبجل بوينت أتوار ودياني راتي كفري وزخولا أتوارن أتأبتي وجز تكمل زنبرا أتوار معري نبرن بحيرو جنتي ريموبيلايز لزجبر أبزو هنزي تي ميليتاري
manufacturing capability ናይ ተሃገር ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ሎ ይዝባል ኣብቲ መጀመርያ ኮሚነ በርድ ኣብቲ ዋንቲ ናይ ኢራን ሓገዝ ወሳኒ ነይሩ ስለዚ ኢራን ኣገዳሲ ተራ ስለ ተጫወተት ተቀደም ዝነበሮን ፍልሊ ተሰጊሩ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ዝኾነ ዝምድና ብመንጽሩ ራሽያ ኣብዚ ዋን እንታይ ዝባል ዘሎ ንኢራን ናይ ኒውክለራዊ ቴክኖሎጂ ሓገዝ ክትባኸም ትኽልን ክትድግፋም ትኽልን ብዙሓት ሰባት ዝሰግዎ ዘለዎ እዩ ኢራን ኒውክለር ተሒዛ ድማ ኣብቲ ዞባቲ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ምፍራሕ መወዳእታ ክኸውን እዩ እዚ ድማ ዩቲ ዓብይ ነቲ ኩነታት ስለዚ ኢራን ቀጥታ ምስ ራሽያ ዘለዋ ርክብ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ቻይና ብዙሕ ኢንቨስትመንት ትገብረላ ኣላ ስለዚ ነቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ድማ ጥሒሳቶ ከም ትወፅእ ይገብርዋ ኣለው እዚ ድማ ነቲ ናይ ዓለምና ፓወር ናይ ኣሜሪካ ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ዝነበረ ዓቕሚ ናይ ወላ ናይ እገዳ እናጎደለ ከም ዝኸይድ እዚ ድማ ነተን ብኣይዲዮሎጂካል ምስ ዘይሰማማዕ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ እውን እንትኾነ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ኣገዳታት ካብኡ መህደሙ ትኾነሉ መንገዲ እናመፀ ይመፅእ ስለ ዘሎ ናይ ሆፕ እዚ ኩነታት እዚ I am very sure ኤርትራ ብፍላይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ሲሪየስሊ ከም ዝከታተሉ have helped turn the tide of the war in Russia's favor. This is addressed by economic partnerships as both بدحري تريوم زلخو ناي أمريكا ناي عبد الإنجليز ناي فرنسا ناي جرمن أبرع دخم زلو بخلو سلواناتهم كابت أجاتات زت فهم كم زلو بفلايتهم ناي أوروبا عبد الإنجليز إيكونومياتهم كم معلتي كاب كرايسيس زخي زلو إيكونومي دلو فرنسا أجين أب أفريقيا زلوم سلواري وكاب هجرنا بهجر ناتو الرزي وصلوا زنبرم مزمزة نات أفي خيرالو جرمن بسنكي أمريكا زجبرتنا يوكرين وجه قطباناتهم بعلم كميز نبرة روك ستارز نبرة قطبة بعلم ناب كرايسيس يوم كابز كرايسيس كوتس يقولوا دي ما يوصلون مهنياتو ناي تكنولوجيا ملوات مثل زكاتم زلوا أب منجو كتر فزقولوا هجر كيكونوا أبس كازلوا هجريا شو ثلاثين أمريكا نعتاتهم بحوت أبيسا نداديوم يشطلوا نتكلوا جرين ريفوليوشن بلا بلا بلوز نبرو أبون كم زيلو أب زحلف أب دبي استجبر كوب 28 زبال أب تتصاطفوا أخيبا وانتاجر نشتي أبر كتر رايح قبرهم زدلي سلزي تقولوا نانسا نسزاربو بتكبر كم زي دقفو أريوم من عالم nations confront a cascade of sanctions led by the US and its allies. This year, China made its presence felt in West Asia. Just last week, the UAE and China, in fact, inked a multi-billion-dollar deal. Before that, Beijing hosted foreign ministers from 4 Arab countries to discuss ending the Israel-Hamas war. It all started last year, when Xi Jinping visited Riyadh in what was termed as a crucial visit. It was the biggest diplomatic initiative in the Arab world, in fact. It showed Saudi Arabia's intention to expand global alliances beyond a long-standing partnership with the West. It was the coming together of a global economic powerhouse and the Gulf energy giant. It completes this axis of nations, influential not only in their neighborhood, but also across the world. CHIMS is an axis that is ready to curb America's sole superpower status and dominance. Equally important, Iran is also. سمعكم هذا؟ إذا تشيمس بهالزلو زمدنا تشاينا إيران موسكو رشا مالتيو سعودي أرابيا بلاس UAE إزي نا أمريكا تلوا عبتزو باترادي كونس بعلم درجة كتفوز خلنا تلو إزيو كابت بريكس نلعلي حيلو زلوا عقم إزيو مخنياتو استراتيجيك زخون تسقطها تلوم كمدما هابتن لوم كالدما تلواناتهم نحيي لي مصالو اب افريقيا زين هاجرازيات تاريخان عب تلوا زلونين سلازي نا امريكا كتفوز غل ويكا نتعب لنا امريكا تطو كبل زغل انتلو بوتادراوي بقطبا بكال صقاتا ترينا ازي يونيت زخون كم زغل يزنغار زلو. So at the hub of this geopolitical realignment, it is forging closer ties with Russia and China, hoping to ease its economic woes and build a powerful new axis of power, one that is capable of countering the US-led West. And let's not forget Iran's decision last year to sell armed suicide drones to Moscow to aid its war against Ukraine. All three say they face multiple threats, a sort of military as well as economic strangulation by the US and its friends. For Iran, the picture is clear. It has been at a virtual war with America for half a century after all, and most of the time alone. And today, it is part of a powerful alliance. Its isolation has been broken. We are calling CHIMS an important development in international relations because of its great ability to control the Asian scenario for the foreseeable future. سمعوا this is very powerful and insightful analysis إن رزلنا مخنياتو إيران نعمتات بين أمريكا بين نحن تهجر نتسيلات حرمنا إيران كابد استراتيجي زد ما كلهم تماهيرو مالو سلازي راشا ديغز بلا وجنا نيتو نا أمريكان experience قبرلو إيران ديغز بلا الجدان وتحضروا مدلواتن نمفرهن نعمتات زراعيتيو أوشت أون بزح بوليت قبراز نبرت أمريكان إسرائيل تشاينا عبزين كلتين زورده حدا مع تابع عليها مخانو 100 خاميتي أرقاقيش أمالو سعوديان إماراتن دما نتكون تاتي بزبالة أكو مزمزوه أمريكان يوروبان كم زيد ليوم ترديوه مالو مخنياتو مساعتهم وقخ فتري دولين يمكن اتربحها أبزي إيسيا جوغن
مس أفريقيان إسيان أبو خمس زلة فليج أمالو بس حزب أبو يزلو قربات ناتهم أبو يزلو إتي كون مخان أبو قلت خمس خي تردي ومالو سلازي إتسعقاتات وناو يزلو سلازي نا أوروبان أمريكا مساتهم نايك آلات بأسايد ليكانيو شلل الكاغن نابت زواز أكام خات أقدر سنة الله إلو مالو زد ما يتزع أبي powerful unity نتي معرباوي عالمن عبللان أزاز زنبر حيلي كداخم وزخل إزبال زلوزي. And there's only one loser here, the United States of America. America may remain a superpower, but chimps could become a second military and economic strategic power. There is one collateral question. Has China filled the strategic vacuum in the Gulf left by India? We will leave that for you to ponder upon. So, this is very, very important. هجي أمريكا خنتاي قبر ملس تقبر الله اسكن اسمع. زي جيوبوليتيكا كما يردو مالو. هذا كابزا بزوانزي نزو قداي زي سعبن تاي لهم زمتوزو الأمريكاين. هذا كابتي رايوه. Choose your leader يبلو له. أمريكا بزودق أبسكالا كديف زي كل مراحي كتمرح كلا كمي جيري عن صار بوتين كتعوتنا تبهال زا فيديو زيا بتدقى قامي شيرز قبر وازا لو فيديو معناته نا أمريكا دبلوماسي لك كم زي بايدن أبسكالا زود كزلو أبز خد ود كات يقات ما خم زلو كم زي أنا قبر يوم زري وزلو نا بوتين دما ستريت زخيد دبلوماسي خدال كم زلو بتدقى قامي أزر لا إلين كان معبالة ني بايدن أبي أبسح ولا سمعك. Congress needs to pass supplemental funding for Ukraine before they break for the holiday resources. Simple as that. People are either. If Putin takes Ukraine, he won't stop there. It's important to see the long run here. He's going to keep going. He's made that pretty clear. If Putin attacks a NATO ally, if he keeps going, and then he attacks a NATO ally, where we've committed as a NATO member that we defend every inch of NATO territory, then we'll have something that we don't seek and that we don't have today. American troops fighting Russian troops. American troops fighting Russian troops if he moves into other parts of NATO. So إذا دربات سمعوا لهم أنت عايز بلزلو تخون زي كيليو if you know a little bit about geopolitics يحس خمسة لفلوتيو which is very normal ابن أمريكا politica مالتيو أنت عايز بلزلو نبوتين ناب يوكرين تتعويتو ناف كالوت حجرات كخيد مخادس لزي تعرف سراويتنا عتنا دما بتن احنا تسمى معنا يمس ناتو سراويتنا خيدنا كنكلا خلص لزلنا سراويتنا نخيد كنجددنا أنت عايز قبر زلو شتارا بايدن نيوكرين جنزب كبيرة ليلا ترجعون لهم الأمانة حريمي أوروبا بخطبة كم زلهم سجيرهم ميم ده رجع كتنسوي كلهم يوم نوح متى تكون زلهم كابتي competition ناتهم زنبرة عليهم يوم تسمدنا مسراشة زنبرة أبريسهم يوم maybe كمل صغيرين it will take time أنت عايز قبر زلوسكي نسوني يوكرين كحجز كم زيادة ليش تعرض زلهم مغنياتو أنت يقولوا له توم ريبابليكان قد من يوكرين محجزنا نايدوب قدينا معلبو خن قبر الله نايبلو نايدوب قدينا أمريكا أيقونا نبوارح أبعمتات كودا زخلا أيقونا بزح سجما زلوا سلزخني سلزي ني يوكرين محجزنا تنايدوب قدينا تودينا ترى أنت تسمع معنا يقولوا من البعض تأنكو خد كون تخلجي درجة كم زي ني بوتين نمش قاعد تخينه من البعض تزي كونجن زكنا تدري وزلوا ني بوتين كينو يوكرين حليف يوكرين ممكن قاعد صار خمسة دلي مبزحتهم نا أمريكا بوليتيكينياتات ويدماتهم استراتيجيست سيفولتيا مغنياتو نعم إن يوكرين تقاطير زربحنا جرسلو زي بلو أتزر لي استراتيجيك بطاطات هيزوا كل خلي عودوا قبلي أبوشت يوكرين نعوز قلقل من قصير نبين حاجات فاض عمبر أو قف قبل كم زيد اللي مغنياته راشا عزيز عبيو نتحجروا كمان نقطع صار تجمع كم زلوا بزحات كيلاتات نايت زوباتي زاربوي سلزي قدميون ناب يوكرين زخده تناينيتو تعبيت ينبر بوتين نابوك خيس لزلي يكون شع جزء مثلا قطعي بمالو يوكرين أكلنا نيتو تكون يدخلنا مغنياتو أكلنا نيتو تخينا أسواركم أبغى دقة جزانا ختم سويهم الزخاء قبولا يكونن كأي مسمار يلوم مبنيرم زين كم تي بريزنت ساس تدقة جام زبالو نيتو وج تمال زع وجد يكونس ده حلفة 3 عامات أفتيسة تسمع معينيرو أمريكا قالوا مي بمبنيرم الرشا كابت زنبرة نقد 100 قادو 5 كيلو نعود حساب 19 هجرات نبنيته بمتاو نايراشا كونتات أي قد سناني ببال بتعبيتي خدنيرم وتسيت ناتينيرو هجي نا أمريكا بوليتيكانياتات حماقات مخانم كاب أمريكاويان سمع هجي listen to this one كساب كندي بلشونا كم زلو Ukraine. I want to say one thing about the tie to Ukraine, if I may. So foreign policy experience is not the same as foreign policy wisdom. I want everybody at home to know that I was the first person to say we need a reasonable peace deal in Ukraine.
Now a lot of the neocons are quietly coming along to that position, with the exceptions of Nikki Haley and Joe Biden, who still support this, what I believe is pointless war in Ukraine. And I think those with foreign policy experience, one thing that Joe Biden and Nikki Haley have in common is that neither of them could even state for you 3 provinces in eastern Ukraine that they want to send our troops to actually fight for. Look at that. This is what I want people to understand. These people have, I mean, she has no idea what the hell the names of those provinces are, but she wants to send our sons and daughters and our troops and our military equipment to go fight it. So reject this myth that they've been selling you, that somebody had a cup of coffee stint at the UN and then makes $8 million after, has real foreign policy experience. It takes an outsider to see this through. Look at the blank expression. She doesn't know the names of the provinces. Fight for. And there's your puppet masters right there. The donors right there that are playing her like the puppet masters. Hold on. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪቬክ ዝበሃል ቪቬክ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ንሪፐብሊካን ክውክል ቀሪቡ ዘሎ እዩ ሓደ ማልቲ ሚልዮኔር እዩ ብገንዘቡ ዝጣፋ ዘሎ እዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎም ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ኤክስፐርት ዝበሃሉ ልቦና ናይ ፎሬን ፖሊሲ ርዲት ዘይብሎም ሰባት እዮም ሓንቲ ካብኣቶም እዛ ኒክ ሄሊ ትበሃል እያ እዚኣ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ዩክሬን ከይድና ክንዋጋ ኣለና ሰራዊት ክንሰዳ ኣለና ኢንፋክት ኣብ ዘለንቀነ ብምስጢር ወፂሎ ታከር ካርልሰን ኣውፂዎ ኣሎ በዓል ኢሎን ማስክ ኮሜንት ዝገብርሉ ዘለዉ ዘረባ እዩ እንታይ ኢሉ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ምክልኻል ሎይድ ኦስትን ዝበሃል ተጸሊም ሰብኣይ ኣብ ዕፅዋ ኼባ ነቶም ኮንግረስ ኢልዎም እዚ ገንዘብ 100 ቢልዮን ዩክሬን ተዘይሂብኩም ደቁኹም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ከይዶም ከም ዝዋግኡ ክንገብር ኢና ኢሉ ኣፈራሪዎም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ናብኡ ክሰዱ ከም ዝደልዩ እዚ ድማ ብህዝቢ ኣሜሪካ ዘይግዳስ መንግስቲ ከም ዘለና ብምባል ከይሶም መጃ እንታይ ብሎም ዘን እዩ እዚኣ ትሪእዎም ዘለኹም ዞም ፖሊሲ ኤክስፐርትስ ናትና ኢልኩም ተቕርብዎም ዘለኹ ኣብ ዩክሬን ክልተ ዞባት ርቁሑ ኢልካዮም ክረቁሑ ዘይክእሉ እዮም እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ዲፕሎማሲ ናይ ኣሜሪካ ዝረኣና እዩ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብሎም ብዛዕባ ሃገራት ኢዶም ይእትዉ ኣፅዋር ይሰዱ ውጊ ይፈጥሩ ሰብ ይዕንዉ ስለዚ ካብታ ዝበላ ሰለስተ ከማ ክጠቀስ ዘይትኽእል እያ ኢልዋ which is true ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ጋዛ እውን እንተኾነ እዚኣ ሰብ እዚኣ ንኩሎም ኣጥፍዎም ቀተልዎም ዝበለ ሰብ እያ ነይራ ስለዚ ከምዚኣቶም ዓይነት ብፍጹም ርዲእ ዘይብሎም ዝተገዙ ዝበሉ ዝበልዎም ዝብሉ ሰባት ኣብ ካልእ ከም ፃልኩም ኣብ ዞባ ውድድር እዚ ቪቬክ ንኩሎም ጉዶም ያውፅዎም it was very shocking ካብኣ ትበልፅ ግን ስለ ዘላትኒ let's listen ናይ ኤሮፓ ናይ ዶቸ ቬለ ኮመንተር ብዛዕባ እዚ ኩነታት Russian President Vladimir Putin is holding talks with his Iranian counterpart Ibrahim Raisi in Moscow as part of a group of meetings focused on the Middle East. Russia and Iran's growing military cooperation are expected to be discussed, as well as Moscow's war in Ukraine and the Israel-Hamas conflict. The meeting comes after the Russian leader visited the United Arab Emirates and Saudi Arabia, where he held. Let's examine this with Velina Chakarova, who is a senior advisor at the Austrian Institute for European Security Policy. She joins us from Vienna, and you're very welcome. Now, Mr. Putin's talks with Iran's Ibrahim Raisi, they're focused on Israel's conflict with Hamas. But last time they met, Putin was lobbying for support for his invasion of Ukraine. Is that conflict also a focus of Russia's diplomatic push? Oh, yes, absolutely. And in fact, Russia relies on the Iranian military aid, mostly coming in the form of ammunition, drones, of course. And there are even speculations that ballistic missiles could be the next step. Right. And so as far as Mr. Putin and the Middle East go, we saw him jaunting around. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብፍላይ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ናብ ዝሓለፈውን ቅድሚ ቁርብ ትለይ እዋን ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ንኢራን ከይዱ ከም ዝነበረ ናብ ቴህራን ምስ መዘኑ ሚኒስትር ምክልኻል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ውዑል ከም ተሰማምዑ ከመይ ጌርካ ኣብዚ እዋን እገዳ ነፍስኻ ክትውፅእ ትኽእል ኢራን ነዊሕ ተመክሮ ስለ ዘለዋ ኣብኡ ንራሽያ ብዙሕ ከም ዝሓገዘታ ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ቴክኒካት ከም ዝመሃረታ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ኢራን ነዊሕ እዋን ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እገዳ መታ ወታደራውን ቁጠባውን ዕቤት ዝገበረት ሃገር ስለ ዝኾነት ከመይ ጌርካ ነቲ እገዳ ተሽክዖ ብዙሕ ምሂሮሞም እዮም እዚ መንገዲ ብኢማራትን ብገለን ዝኽየድ ዘሎ ቁጠባ ናይ ራሽያ ከምቲ ዝሓሰብዎ ዘይምማቱ ድማ ቴክኒክ በቲ ቻይና ምሕጋዞም በቲ ድማ ናይ ኢራን ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣገባብ ናይ ስልቲ ናይ ስትራቴጂ ከመይ ጌርካ ንገዳ ናይ ኣሜሪካ ተሃድም ስለ ዝሓገዝዎም እዩ ዝበሃል ሕጂ ድማ እትርክብ ናብ ዝለዓለ ሚሳይላት እውን ክሰግር ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኢራን ኒውክለራዊ ኣፅዋር ከይተጥሪ እስራኤልን ኣሜሪካን ብዙሕ ግዜ የፈራርዋ ከም ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንራሽያ ዝከፈራርህ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ እሞ ከዓ ንራሽያ ኣብቲ ልክዕ ትደልየሉ ዝነበረት ውሑዳት ሃገራት ጥራይ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ
إيران عبي حاجة سلز جبرت لا زخونة يكون سجمتي أمريكا يكون أوروبا كوبروز غلا أنصار إيران راشا كدقفا خم تخل تشاينا كدقفوا خم زغلو نتصور كوين اللابزوان ذاتس واي أمريكاون أنصار إيران زخونة سجمتي كتوسط زي تدل مغنياتو سالساي كونات عالم بغاتا كجمر سلازي غلا أبز كونات زي سلازي تسمع نبزلا على درجة يخيب كم زلو ياتنكر زلا. And in the last day or so, what's he trying to achieve there? Well, the relationship between Iran and Russia is deeply rooted and is, of course, geopolitically also formed given the overlapping interests in the region and beyond. Of course, when I say beyond, I mean mostly the U.S. position on many issues, not only on the two ongoing military conflicts in Eastern Europe and in the Middle East. And here, of course, what they also coordinated was the help for the Syrian President Assad. So a lot is going on also when it comes to the future membership of Iran in various regional formats under the guidance of Russia or with the coordination of Russia. Think of the upcoming membership of Iran also in BRICS starting with next year. Right. And in this year, of course, it was also the Shanghai Cooperation Organization. Right. So they have lots of interests in common. Is it sensible to call them allies? Yes, it is sensible to call them regional allies, even though that they have, of course, also certain conflicting interests, for instance, in the energy sector, because both Iran and Russia sought for a very long period, in fact, to supply actually the old continent, Europe. And we know for a fact that Iran has been under sanctions for a very, very long time, and now Russia is in the same block. So both can also learn actually from this experience that Iran had with American sanctions in the energy sector. So mostly it is a regional alliance, and it is, as I said, on the one hand, actually meant to tackle the U.S. geopolitical interests around the globe, and it's stretching over several continents, even reaching to the Latin American continent. But on the other hand, of course, it is mostly also about coordinating actions, measures in the Middle East and in Europe. Yeah, of course. And as Mr. Putin travels, although his travel is restricted, the US very much in his sights describing the Israel-Hamas war as a failure of US democracy, as well as these meetings with BRICS as he tries to sort of break the US hegemony. እንታይ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ብወገን ኤውሮጳ ብብዙሕ ስክፍታታት እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ኦልሬዲ እቲ ኤውሮጳ ክትጥቀመሉ ዝትኽእል ዝነበረ ትክክለኛ ስትራቴጂ ኣብ ጂኦፖለቲካ እታ መኪና ወይ እታ መርከብ ከይዳ ያሳ ሕጂ ከመይ ጌርካ ከተዕሪ ትኽእል እዩ ምክንያቱ ኤውሮጳ ምስ ቻይና ኣዝዩ ፅቡቅ ናይ ቢዝነስ ዲልስ ዝነበሮም ብሰንኪ ኣሜሪካ ኮላፕስ ይገብራሎ ምስ ራሽያ ትዝዓበየ ዲል ዝነበሮም ናይ ፀጥታ ናይ ነዳዲ ናይ ቁጠባ ናይ ገለመለ ኩሉ እዚ ፌይል ገይሩ ብፍላይ ቁጠባ ናይ ጀርመን እቲ ዝዓበየ ኢንዱስትሪ ናቱ ናይ ካር ኢንዱስትሪ እቲ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ምስ ራሽያ ዓብ ዝምድና ነይርዎ ነዳዲ ብሕሱር እናረኸበ ዕዳጋ ናይ ራሽያ ድማ ዳርጋ ናይ ጀርመን ዕዳጋ ነይሩ ጀርመን መራይ ዶሚኔ ዝገብርዎ ነይሮም እዚ ኩሉ እቲ ነዳዲ ብናፃ ብሕሱር ዝረኽብዎ ብፅፉፍ መንገዲ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኩሉ ዕዳጋ ድማ ንዓታቶም ተሪፉ መን ብሒትዎ ዕዳጋ ናይ ራሽያ داغانا راشا تشاينا بحتاتو تركي تدخلوا تبالا ايران تبالا امارات كلاتهم زياتهم نت داغانا راشا تتقيمملو نتصقاتاتنا راشا دما بقدامنت بحصر واقع زرخبو زلو ساتميم سلازي እዚ ኩሉ ድማ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዶላር ገዲፎም ብናቶም ባጤራዮም ዝነግዱ ዘለዉ እዚኦም ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ንግዲ ናይ ራሽያ ሙሉ ብሙሉ ብናይ ቻይና ዩዋን እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ዩኤኢ ዝገብርዎ ዘሎ ብናይ ዩኤኢ ዲርሃም እዩ ዘሎ ምስ ስዑድያ ዘሎ ብናይ ስዑድያ ሪያል እዩ ዘሎ ስለዚ ንእንካን ሃባን ስለ ዘለዎም ባጤራ ናይ ዶላር የድልዮምን እዩ ዘሎ እዚ ድማ ነተን ሃገራት ዓብ ተስፋን ፍናንን ሂቦና ኣሎ ምክንያቱ ዶላር ኣብ ኢድካ ስለዚ የለ ኣሜሪካ ፕሪንት ገይራ ድሌታ ክትገብሮ ትኽእል እያ ንስኻ ግን ገንዘብካን ወርቅኻን ሸጥካ ነዳዲኻን ሸጥካ ክትረክቦ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብናትካ ባጤራ ንስኻን ፕሪንት ክትገብሮ ትኽእል مس كالوت هاجرات كتقدلوا تخل نابنت كينيا كاب سعودية نداد تجزين تلا دولار يدليانيو مخنياتو كينيا نداد انت جزيا سعود العرب دما كاب كينيا توزدو افوكادو دي حرشاو نغراد دي ازول سلازي باتيراناتن كسغاغرا خلاني ايرتران اثيوبيان اند دسما معان ايران وي ايرتران سودان وي ايرتران جبتن دولار يدلي كان ان كان هبان تلكا نقدين ابنت افتق بحرخات تقام تلغا كم ان كان هبان كتب لك كم كتقام تخليغا من البات جبتنا ابنت باثيوبيا بدولار غريفا بباتيروم كتقام تخليها جن تصقم زلو نجبت كاب كندو كندتناي ودب ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ክንዱ ካብ ኢትዮጵያ ዘይጥቀሙ ኮኑ ኹሉ መንበር ማዕረት ትጥቀም ድሕሪ ኮይንካ ገንዘብካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ናይ ዶላር ፅልዋ ድማ ይጎድል ኣብዚ ኩሉ ኩነታት ድማ ዝኸስር ዘሎ መን እዩ ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካ እቲ ናይ ዶላር ዕብላላናቶም ባዕሎም ብዝፈጠርዎ ፀገም ሰብ ብካልእ መንገዲ ተገዲዱ ራሽያ ተገዲዳ ካልኦት ሃገራት ድማ ነቲ ብኮ ንክጥቀሙ ክብሉ ካብ ዶላር ይሃድሙ ኣለው ንዓታቶም ድማ ንቁጠባናቶም ሞር ናፅነትን ዓቕምን ፓወርን ስልጣንን ይሂቦም ኣሎ ናበልና ናይ ሎማ ኣርስቲ ጂኦፖለቲካ ከመይ ከም ዝመስል ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣይ ሆፕ ገለ ተማሂርኩም ክትኮኑ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ፓወርፉል ኤርትራ ድማ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር እያ ግን እዚ
ጽቡቕ ተስፋ ዝህብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ራሽያ ወይ ኣብ ቻይና ኮይኑ ዝዛረቦ ዝነበረ እቲ ሓያል ዶሚኔሽን ሄጀመን ናይ ኣሜሪካ ናቱ ጽልዋን እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ ካልኦት መንገድታት ይመጽሎ ዝብሎ ዝነበረ ኤግዛክትሊ ኦን ሪል ታይም day by day ክፍጸም ንሪኦ ኣለና እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣለያንስ ወይ ዝምድና ድማ መግለጽናት እዩ እናበልኩም ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድኽል ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነዛ ቪድዮ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ክንብለኩም ተጽብቑ ቻው ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ብዩሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብሮ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you.